Amen, amen, bantu abadala. Ngiyabingelela kuseyiyo nje emnyama emzukulwana sakanhlapho. Ngithi ngizobingelela phe kwenu bantu abadala ngizodlulisa ke nomlayezo abantwana bakamoya phe kwesimo seyingceko zikaNkuluNkulu abangithintile ngendaba ye workshop. Siyezwa siyalalela nyezwa nyalalela abantwana bomoya ngoba kumele sihambisane. La abantwana bomoya bakhala ngokuthi idate ibapintshile kakhulu phe kwisimo sama Good Friday njengoba sazi ukuthi isikhathi sephasika lesi sikhathi se Good Friday abantu bayaphuma baye emakhaya abantu bayayilungiselela nama budget baphumile abantu manje bakhalile ukuthi mkhulu no siyacela ukuthi akuyihlehlise ukuyihlehlisa ngoba siyapintshekile manje ngithi angizobikela isizwe sonke abantwana bakamoya ukuthi kwenzakalani phe kwisimo ngoba nabanye bayafika bayafona bayabuza manje ama-booking ukuthi kusagcwele ispace manje engizocela nje ukuthi inkulumo sike siyiqoqe nje sihlanganise izokwazi ukuthi ibe munye ngendaba ye date bazalwane siyayihlehlisa kule date 5 siyayihlehlisa sizobona kule nyanga le yesibili noma eyokuqala ukuthi senza kanjani phe kwisimo sabantwana bakamoya abakhala ukuthi no ake sibazwele manje nami ngithi no ake ngibazwele ngoba ijulile isimo salendaba okumele sikhulume ngoba abantu kumele bayi-understand phe kwisimo semimoya. Cha as usually ke bantwana bakamoya ngikho ngedwa nginayo ke lentombi kaHlongwane isalwazi nje idlozi elathi la ngibusisa nami ngabusiseka idlozi likhona abantwana bakaNkuluNkulu ake silinde idlozi likhona liyazenza imanga nami nje kunezinto engiyitholayo engazi ukuthi kanjani isimo sedlozi ingakho ngithi ake sikhulisane bantwana bakamoya umuntu nomuntu athola izinto zakhe. Mina nyaye ngithanda ukuthi noma sikhuleka gogo nasesontweni noma ngufakile ukhololo ngithi mina angikhulekeli ukezulwini angilazi izulu angikhulekeli kezulwini into igama elakhulunywa kodwa ngikhulekela ukuthi thola izinto zakho ngomkhuleko thola izinto zakho ukuthi ufinyelele la umele ufinyelele khona ake nginikele kona salwa sami. Ngithanda ukubingelela wonke umuntu ngithemba ukuthi bonke abantu ba right bathe lihle izulu mkhulu khala bangcwele. Okay. In terms of workshop bakhulumile mkhulu. Yeah man. And then from what I gathered because the information eningi bebekhuluma nami as well is that bacele nama options to pay kabili because of as we know ukuthi angeke size sibambe workshop enganafi. Kumele kukhokhwe ivenue, kumele kudliwe, kumele kube neziphuzo because of indlela eyobijule ngayo nje itopic angeke nje uthi mawuqeda nje uzibone sohamba ungaphuzanga namanzi. So yikho lokho okunye abakucelile. So I think with that as well sizokwazi ukuthi senze an option whereby people can pay kabili. So it means ukuthi if lapho sibheka leyo option as well kusho ukuthi izoba in a period of 2 months mangabe postpone manje kusho ukuthi in the next 2 months then you are giving them a chance. And also ababukeli iworkshop yenu akuseya kamkhulu yenu ukuthi nize nikwazi ukuthi ni understand isimo umuntu esimphethe isimo umuntu esimbethe isimo umuntu agoba through sona. So sizoya deeper into isithunyo. We are going to go deeper into isithunyo si understand ukuthi ukuze sisusele ukuthi wakukhona into eyisithunyo kuyinto enjani. Because also I got questions to ask ukuthi what are we going to be covering as ama topic wesithunyo. And then there are a few people abaye bacela ukuthi bacacisele as well in terms of obiziwe nomuntu ekumele ukuthi alekelele ekhaya ukuthi awele isidlozi into efana nalezo nokuthi umehluko wesithunywa kahle kahle when you are looking at it in a deeper aspect ukuthi isithunywa kahle kahle siyinto enjani. So I think manje mkhulu I see a lot of people singacwasi nangenhlonipho nangokuyithoba
abeza manje kuwe ngize ngihleke ngithi hawu waba nezangoma kangaka mkhulu kwenze njani. So I see a lot of people now khane ba realize ba find out mkhulu ukuthi konke lokho bebekade bekwenza as umuntu ohambile wayothwasa akukona lokho kwakumele ukuthi umuntu akwenze. So just briefly ubahalelise nje khulunye siyenza amathiza manje ngithi umuntu mkhulu because we cannot run away from the fact ukuthi there are people that are called ukuthi bahambe bayo initiate bayentwasweni. So mina engingakaze ngabizwa ukuthi ngentwasweni, how would I then differentiate iphupho lami compared to a person that's been called ukuthi ahamba egcekeni lomuntu afika yohlala khona ayothwasa adla intwaso khona yenze konke lokamela akwenze, as opposed to mina umuntu onesithunywa that has never ever dreamt of ngiya ejardini lomuntu but engakaze ngibone futhi ngihleli ngizinzile kulelo jar. How would you know? Ngiyabonga gogo, ngiyabonga. Uyazi lento ngizoqala la ukuthi phekwe imimoya ngoba mesikhuluma ngabantu abangasekho sikhuluma ngesiphiwo, la sikhuluma ngesiphiwo. Ake sikhulume ngemimoya. Okokuqala kusungena emoyeni mele uyazi bese understand angithi uzokwazi ukufika la uyakhona. So if uyazi imoya kodwa unga understand imoya ukuthi isebenza kanjani uyogcina sowulahleka. Kukhona abanye othola ukuthi umuntu uyafika ngimenzela izinto bese ngimtshela ukuthi wena into zakho sezi right. Angithi mina manje ngimbona ngokomoya ukuthi into zakhe seyiphelele bese ke kusala kuye emqondweni ngoba manje usuka abheke lento ayibhekile engeke sasekude nakuye bese ke sekayaqala manje uyayimosha futhi lento ebese right kuye. Okay, ngizobuya lapha kwamaphupho angicabanga ukuthi gogo imimoya ingakufaka endaweni ongeke uzusizakala. Mekufakile mangabe kulethe ekhaya uphuphe ekhaya wangena baphila abantu basuke bazi ukuthi impilo yethu ilapha. So pheke isimo sabantwana bakaNkuluNkulu bayalahleka. Amini angeke uze uyothwasa ungakazi usiphuphi sangoma. Awukazi waliphupha ubovu, akaze wayiphupha ugida, awukaze wayiphupha unqwambile ngoba iphupho le direction pheke kwempilo yakho. So kumele ingako yonke into omoyenza kumele iqale ephupheni ngoba nokuprofita nokubhula uqale ephupheni. So if wena uphupha ufaka impahla ezimhlophe usezibini ufaka impahla ezimhlophe ukumpophomo ukusho ukuthi abantu bakini bakutshela ukuthi silapha ya asikho emzini womuntu. Angithi ayibona manje bese ke kufika thina ngizosifaka nami kufika thina phela manje sesilapha nangesizo angithi nangendlala ukuthi mongenile mina sengibona ithwasa angisayifuni imimoya yakho ukuthi ikuphi la ikhona. Yabona, so abantwana bakaNkuluNkulu balahleka lapho ngoba uma uphupha impophomo ukude wena nokuthwasa okumele wena uthola umuntu ozokuhambisa impophomo akuhambisa amanzi akuhambisa ahlana. Not unless if uhlezi njalo uphupha izangoma uhlezi njalo uphupha yagida uphupha imbuzi uphupha uphupha amashobo uphupha amathambo la i-direction emimoya yakho ukuthi manje bakukhomba kuphi la uyakhona. Kodwa nakhona lapho noma sebakukhombile kuwise bantwana bakaNkuluNkulu ukuthi uqala uyohlola ngoba nabathakathi bayakwazi usikhanda isipoko bayakwazi ukuvusa umdliwa bawothe bathenga indlozi lala ekhaya balingcolise bafaka isipoko uthi wena uphupha umkhulu wakho kanti sophupha isipoko uma ngale mowenza izinto zivaleke gogo. Uma uqale wenza into yomoya akumelanga imali iphele kuwe. Uma uqala ungena entweni yomoya akumelanga umsebenzi uphele. Uma uqala ungena entweni yomoya akumelanga uhlupheke. Kumele abantu abadala laba bakwembethe bakuphi ukuthi bakuphakamise ngoba usuyenza umsebenzi wabo. Manje musoqala uba nezinkinga kusho ukuthi uhamba i-direction e-wrong. Okay mkhulu, I think also ingathi inkosi ngasizwa ne. Mina I think ukuthi what's also best is that masingathola umuntu oye wabizelwa ukuthi ayothwasa egcikeni lomuntu ngokweqiniso, hayi ukuthi uhambe uyohlola emuntwini the next thing so uphupha loyo muntu. Uyayazi ngithi le ngithi ngiyahamba uzanele ngiyohlola
hawu amalanga sewayalandelana sengiphupha manje lo muntu lo Sowungenile manje phesheya. kulo muntu sekuthiwa ngiyongena kulo muntu, but I have never had dreams ngaye before. I just wish ukuthi ngathi singamthola umuntu omkhulu ohambile indlela yokuthi abizwe, aboniswe, ayegcekeni, aphile, asebenza abantu, so that we can get a perspective ukuthi kube khona umehluko between yena nalo muntu lobizelwe esithunyweni, ukuze akwazi ukuthi akhone ukuthi ashare naye uvo lwakhe and their experiences as well. I think lokho kunganceda abantu abaningi because of esikhathini esiningi kuba khona manje lento eshoyo ukuthi khona into wrong. Sengiyahamba nyaku mangifika kuwe ngifike ngizohlola ku how ama after malanga sengiphupha wena mase ngibuyela hayi ngiphuphe wena ayivele bathe sowuzofa kuzomela Kodwa uqale wafika. kuzomela ukuthi uvele ungene ulole uthwase khona. Mina ngokomoya mkhulu ukuhamba kwami nokubona neexperience angisho ukuthi kwenzakala kuwo wonke umuntu. Mina I was shown umuntu ozonginceda. I was shown a person and it took about 18 years up until ngize ngihlangana naye loyo muntu loyo, but I didn't know ukuthi umuntu engithunyelwa kuyo ukuthi ngize ngizophila khona. So I will also like to find out yabona kule workshop yabantwini abazobe ba-attendile ukuthi ukuze uhambe uyothwasa wawubonisiwe na loyo muntu loyo. Ngoba sometimes uzithola umuntu sekahambile wayothwasa umubuzo ukuthi okay impawu zakho zazikhona na, cha zazingekho, wathi mina mangifika umkhulu sekazongibulala sengizofa, sekazonginqa ngemoto, ngaleso sikhathi akanayo nemoto. Ayibona nje into efana nalezo azibona. So yeah, I think ukuthi lokho also sizomela ukuthi njengoba i-postpone izosipha nathi isikhathi sokuthi sike sihambe siyozungeza umuntu owabizwa ngokweqiniso, waboniswa ugobela wakhe ngokweqiniso, ngoba la emoyeni masiphila mkhulu ezisiloko sikhula ngomoya. I know mina abantu abazoze ekhaya bayangibonisa abantu abazoze ekhaya, and it can take maybe 5-10 years up until bamletha loyo muntu loyo, which I suppose emaphupheni akhe naye loyo muntu loyo somehow somewhere nginokuthi maybe ngithi ukuvela or ukuvela ikhaya leli ayogcinwa kulwa ngithi. So yeah, I think yikho lokho okunye abaye bakucela ku workshop ukuthi kumele ukunywe ngakho. Angazi noma kukhona okunye na. Yeah, ukeda kuloko yebo ngisebenza nawe. Kumele kube kanje sikhathalele isizwe. Ngoba akumelanga abafethu sibe selfish ukuthi impilo mosuyibona ukuthi iqhaqhekile kuwe usoqala manje usuyakhukhumala usuzibona ukuthi usuwumuntu. Insizwa amakhehle engangihamba nawo ayethi ungayithinti la ungayithinti la ungayishaya isifuba ungaduma ungayibizi ngamagama ngoba lento akuseyakho izohamba. Manje ngibonga nje koqala nje ukuyithoba kwakho la abantwana bakamoya i-channel le angivulelanga mina angivulelanga wena gogo, kodwa i-platform yabantwana bakamoya i-platform yabantwana bakamoya njengoba ubeka ukuthi mesingathola oyedwa ngoba la siyafundisana angithi la siyafundisana njengoba ngine knowledge yomoya angithi okusithunywa mina ngiphila isithunywa ngiphila isithunywa from ngihlupheka yonke into enginayo ngithola ngoguqa phansi ngokwedolo angithi ingakho amanye amavidiyo nyaye ngithi incaba ke sime ngencabo nangemida ke sibheke edolweni angithi into engiphiwe yona mengingayeka lento engiphiwe yona mhlambe ngilande enye into lezi zinto enginazo zizophela. So manje engathi singamthola gogo umuntu omngoma owafika ngoba asikhuluma umuntu ohambe wathwasa wabuya wahlala asithole imisebenzi ngoba nami ngizoyiveza imisebenzi ngithi njengoba ngihamba ngokwesithunywa nayo imisebenzi ababona abantu baphila ababona abantu bakhuluma ayizibone izinto zenzeka naye aveza umsebenzi kuze sibuyisele manje ithemba kulabantwana bakamoya. Gogo idlozi libhlungu yazi kubhlungu ushawa into ongayiboni idlozi mase likushaya likushaya uphaphatheka ugugu omncane yayibona leyona
manje ake senze kanjalo sizomthola umuntu nakhona siye ayichaze siubone umsebenzi wakhe ukuthi so that ukuthi if kukhona abantu ababizelwe lapho akwazi nayo kubaguide ukuthi izinto kumele usibheke yilezi nalezi idlozi kuhamba kanje ukuthi abantwana bakaNkuluNkulu baphile yabona mokuthiwa uzophilisa isizwe akushiyo ukuthi mina ngizophilisa isizwe yindlela esiphilisa ngathi isizwe ulapha lo alaphe lapha kuphile manje besiza ngaloko abantwana bakaNkuluNkulu sazobuya nangamanye amavideo nje sike sazoshuda nasesontweni sazongena nje nasesontweni babone ngoba mina ngifuna ukukhuluma ekudala kuchazwa dala kuchazwa gogo manje ngiyafisa ukuthi ake bangene nasesontweni bake babone esontweni nokungena ngaprofit isonto lonke ngoba ngeke uthi umphathi uprofit wenza yonke into babona abantwana bakaNkuluNkulu ukuthi bano man impilo ikhona nabo abantu bayakwazi ukuthi bakhule cha nami ngithi ake ngibonge angazi noma khona ukusele kodwa lo muntu masimthola futhi ne angeza nawo amathwasa wakhe noma siyesigodlweni sakhe kuzodepend hayi aze nawo ku-workshop okay ukuthiwe makubukhona ezinye izinto esingazazi mabathi ngesilungu masters will always be students kukhona ezinye izinto oyifunda ngabantu abakhulisayo nobongade ungazazi ukuthi manje mebefikile sebelethiwe yilabantu abangasekho basuke bazoyenzani manje bazokhulisa nawe because you will encounter things that you've never encountered wena mawusayihamba indlela but uthola ukuthi mina ngokufika kwami nalento yami ihlukile ikhona la ekhaya ku kodwa it has not been activated now because of ungakakwazi ukuthi uyibone wena uyenze angithi so I would like to also ukuthi nawe mkhulu ngalelo langa le workshop kube khona abantu abakhulisiwe abantu abaseyithunyweni abasebenzayo wena ngiyakwazi ukuthi abantu bakho bayasebenza bayaphila babe khona kuke kungakhulumi nini ogobela kuke kubuzwe abantu that went through because of asifuna ukuthi kukhuluma abogobela kakhulu bazithengise lapha bathi mina sifuna ukwazi ukuthi imisebenzi yenu ihamba kanjani lapha phansi so that abantu laba bazile they will relate more to the people that have gone through that are still going through abantu abafundayo angithi angazi ngiyoletha abayingaki hayi ngizobona sobona lokho manqampu nje sishaya amathiza sizobe siyikhuluma lapha and then also kuzobe kukhona abantu angithi abanenhlanhla laphaya abayohlolwa mahala ba profit batshelwe nje hayi mina ngicabanga ukuthi angeke bahlolwe ukuyi1 hayi surprise hayi ngiyabona ukuthi hayi ngoba kuumuntu vele osekehlolwa abathandaze nabantu abaningi khona kwenye hayi okunye no sekuphelele and then sagcina kudala ukwenza ivideo sagcina kudala ukwenza ivideo kumele sizame sibone ukuthi enye singayenza yipi topic yini sathi sokhuluma ngani sizobheka kuma comment sizobheka kuma comment sibuye size ngibonge futhi i-channel iyakhula abantu bayasubscribe i-channel iyakhula iyaphezulu nabantu bayaparticipate ngibonge kakhulu nabantu abafikayo ekhaya angayitholi complain bonke basabonga manje sokusela ukuthi manje kumele ngiphuma amazwe ngiye ngaphandle manje mina nyaye engathandi ukuyifoster into noma ukuyihesha nyaye ngilinda isikhathi namo Eastern Cape nangale phela ngale bomaswazini bayasithinta abantu sizofinyelela nakubo ngithi ngiyabonga nje kakhulu kwabantu abadala ngiyabonga nokuparticipate kwabantu esibathintayo nabafikayo phe kwisimo sekhaya ukuthi ngaqhubeka i-channel ekhule siphilisane bazalwane sikhule yazi mesingabambana singasebenza sikhule ngoba angicabanga ukuthi mina ungaswela unesithunywa ngizokhuluma ngokusithunywa ngokungapha ngazi ukukhuluma angeke uswele angeke nje kuze kwenzeke lokuthi uswele unalabantu bala emanzini abantu bengcebo labo hayi kusekhaya la kusekhaya misondela ngabe sengishilo ukuthi hayi seyasondela bengicela ukuthi sibambe enye topic
we don't speak often ngabantu I would say they are hopping from one healer to another. Hey kunenkinga mkhulu enkulu yabantu uthi umuntu uyamsebenza usebenza abanye two more and then uzithola manje sokumele ukuthi ulaphele nala ya two more yakhe ngoba manje uba confused to a point where now she doesn't know or he doesn't know ukuthi kahle kahle lamaphupho lawa aphuma kuphi because umuntu umsebenzile you know the results that are expected because of wena into abangayi understand abantu ne when you ask mawusebenza umuntu already bakhuluma ku abantu baku ukuthi lento yenzayo ama results wayo kuzoba so ngoba yena akakezwa akakahlambululeki kangako akakambuleki uzophupha ama results walento ayenzile ngithi mkhulu manje masozohamba uyongitshela iphupho lento esiqeda ukuyenza ungitshela into ebhekele engiyibona ukuthi ikhomba omunye umuntu omhambayo like I think ukuthi also we need to speak about that amasangoma and traditional healers hoppers from one to another at the end of the day baze kuwe and they want to burden you ngeyinkinga abayithole egodleni zabantu lezi abayihambayo eyiningi umuntu uyi1 unezangoma ezi5 uyi1 uhamba abathandaza abayi5 at the end of the day you choose a law or feeling that he's a weak opponent that you can speak to ngako konke ukuthi manje azokhulumela labantu abahamba alungise zonke lezazinto tshela manje inkinga zalento abazenza ku so I think also leyo topic we are not speaking about it kakhulu and yiyo le eyenza ukuthi kube khona ingxabano between society lezangoma society yabathandazi ngoba manje nizosixabanisa nabantu ngoba mabafika kuwe umuntu ufika khulume lokho ahamba buye athi hayi bengilapha kanhlapho uthi unhlapho uyayibona so ngicela ukuthi naleyo topic sikhaphe people that are hopping from one sangoma to another every week umuntu kwesinye isangoma esihlukile kukhona abantu mkhulu nesangoma esimgcabayo kukhona isangoma sakhe esimlethela imali kube uwe uyayibona into enjani nama soul tight yeah so ngiyacela ukuthi naleyo topic leyo kube uyitopic esizokwazi ukuthi esikhave esayidini lami ciao yeah ugcizelela nje kancane leyo ikhulumayo kumele sihlalele phansi kube itopic yayo straight because lento iyalimaza nathi asixabanisa siyinyanga ngoba umuntu mekeze kuwe mase kafika kimi sengikhipha limit yakhe ishaya wena kube ngathi ngiyakuthakatha kanti cha ngizolapha iclient lakho yona kumele sikhulume nje si kakhulu esilimazayo yona iqiniso yasilimaza kakhulu because of iqiniso as well ebantwini alikho omunye ugcine sekalapha mkhulu ngengayisebenza umuntu wathatha isibasho sami wasisa la kulomunye wakhe uyayibona into efana naleyo so iyahlukumeza leyo nto kakhulu angazi namafoto khona okunye nako ngicabanga ukuthi sesiqedile ngoba besiyenza nje sendlulisa nje indaba ye workshop ngicabanga sesiqedile and then sizobuya futhi nangamanye ama video sizokwazi ukuthi siloku sikhulisana and then leyo workshop isasenjalo sizobatshela ngedate sizobazisa ngedate ake sishiftise sibadedela abantwana bakaNkuluNkulu bake bayokhonza bake baye emakhaya sibuye futhi sizohlangana simoya munye so amen. When are you going to invite people to church? I think you need to start inviting abantu abakulalelayo esontweni like ubambe inkonzo zabantu abangasebenzi inkonzo yabantu abangasebenzi inkonzo yasekhaya into efana nalezo nje uzokwenza lokho bese uyazi kahle indaba esonto bengiyifihla bengifuna ukubheka nje ukuthi ngaphi esigodlweni ukuthi ngabhekwa kuthiwa kanti lo muntu owumphathi cha lokho sizokwenza gogo sizowayenza nama sessions asesontweni ngoba kakhulu mesisebenza ngokwengilosi esuke siqhaqhela abantu impilo
soke siqhaqhela abantu impilo ukuthi izinto ziphakame. Sizowayenza ama sessions ukukhulekela abantu abangasebenzi, sibe nomkhuleko wokuthi ekhaya ke lishintshe. Sibe nomkhuleko ukuthi ingane manje ake ishintshe ngoba nazi ingane iphethwe emademoni. La lezi ezwaphethe nemisebenzi nama promotion kungagcina enkonzweni kuphela. Sike sikhiphe. Because I've seen a lot of people esontweni bayavuleleka. I'd like you to extend that to others. Ngokongelesi esonto kumenywe nje abantu abangasebenzi abafuna imisebenzi abangayitholi. Kumenywe abantu abangakhona ukuzala izingane. Ngoba nababelethisi lapha uyazaza ngithi ukuthi uphela sonto. Umuntu kuke kuthenga iwasho nje. Uthandazele nje isimo sekhaya. Kuke kuthandazwe nje ngoba abazi abantu abaningi ukuthi esontweni nakhona uyasebenza. Awuphilanga esigodlweni kuphela. So yeah, they must also look out for that, ne? Yeah, sizo. Invite people to say we've got a mass prayer for people that are unemployed. Yes. Kuzothandazwa nje for abantu bathandazele. Yes, yeah. That's how you heal the nation. Okay, asihambe asiphephe endaweni. Manje uyabuliswa so uyaziwa nakule ndawo. Mina la ngifika khona kusekhaya yonke indawo kusekhaya. Hayi cha yasibonga. Amen. Ciao.